Mina bentule bande ngodonga kwabheka uZulu uziya inhlonhlonga inkomo ethandwa zibawu umdlokombane vukume ngentaba udla amadoda uqasa likawasi inkomo esengwayiviyo untaba zimbili zakhelene zentula ngisho uxhawulana isilo sakithi enaleni leso isilo umdlokombane ngethemba basaphila bonke abeZulu eliphezulu saphila thina kwasokhumalo sisaphila emantungweni nina besilo kukhona isaga lana esithi umbala uchacha enkonyaneni okusho ukuthi kulula kakhulu ukubona ukuthi ingane izalwa abazali abanjani ngokuhlaziya nje izenzo zayo kuphela nina beZulu eliphezulu lesisaka lesi sithe sifane nalesi esithi inkonyane yomgaxa yeqa lapho kweqe khona unina nina beZulu eliphezulu isaka leso esithi umbala uchacha enkonyaneni okusho ukuthi kulula kakhulu ukubona ukuthi ingane izalwa inhloboni yomzali nina beZulu eliphezulu baphile abesilo baphile abakambombosho omnyama umgabadelo wagabadela inkundla kwaBulawayo umashikizela ashiya impi yakhe umvemvane likaphunga nomageba umvemvane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta liyahwaqabala lunjengophunga wasebulaweni lunjengovuma kubangoma isilo sakithi emgungundlovu leso isilo udingane baphile abeZulu eliphezulu.